The Ar-Arako con Salsaluyot Ilocano Entertainment Show. Yes, thank you, Miss Liliwa. Ayan, pwede makakanta kasi sagot po aming viewers and sponsors. Ayan, hello to Ma'am Maribel Pabian. Sametan ka niya Ate Filamor Abad. Laglagi pemkumpa na ito'y araw ko. Tasikati patpatek ko. Tapnon maiwaksim panakakulit mo. Tapanunong mo ken limdo. Patyenak kuma sikati amin ko. Tapnon sikaken siya agraksak to. Ikariken ka nga ipaay kunto. Nasuti ang karangyo. Laglagi pem kuma na ito'y araraw ko. Tasikati patpatek ko. Tapnon maiwaksim panakakulit mo. Tapanunong mo ken lindo. Patyen